Ibihe byiza kuri mwese bakunzi ba Sport Journalism Galaxy TV. Ni umwanya mukomeje kumenya ko twagezaho amakuru yose y'imikino aba agezweho hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Uyu munsi rero ngiye kubabwira inkuru nziza cyane cyane ku bafana b'ikipe ya APR FC ndetse n'abafana ba Rayon Sport. Bagomba kumenya amakuru kuko ni ukumenya uko adversaire cyangwa se uwo bagomba guhura ku munsi wo kwa gatandatu ku isaha y'isa 12 akomeje kwitegura. Inkuru nziza nta yindi rero ngiye kubabwira ku rugendo cyangwa se uruzinduko rwamwe mu bayobozi bakuru b'ingabo tumenyere hano muri kino gihugu cy'u Rwanda bafite amazina agiye azwi. Bamwe muri bo bayoboye ikipe ya APR FC ni uruzinduko basuye ikipe ya APR FC aho ikorera imyitozo Ishyorongi ku kibuga ikipe ya APR FC isanzwe ikoraho imyitozo. Muri abo bayobozi harimo uwitwa Vincent Nyakarundi. Uyu nguyu akaba umugabo w'ingabo zirwanira ku butaka, bamwita Bwana Alexis Kagame, akaba umugaba w'ingabo umugaba w'inkeragutabara cyangwa se ushinzwe urugaga rw'inkeragutabara, ndetse n'uwitwa Deo Rusanganwa. Uyu nguyu ni chairman w'ikipe ya APR FC mushya wagiyeho asimbuye uwitwa Richard Karasira. Abo ngabo ni bamwe muri baje muri no myitozo y'ikipe ya APR FC, baje kuba babaha icyo twakwita nk'amaweza cyangwa se amabwiriza, baje kubaha umurari courage kugira ngo bazabe batsinda cyangwa se bitwariza mu mukino zabahuza n'ikipe ya Police FC ndetse no mukino zabahuza n'ikipe ya Rayon Sport. Izi ngiza ko ari match ebyiri zikomeye bafite kandi mu gihe gitoya, mu gihe kitarimo iminsi 3. Duhereye ku witwa Alexis Kagame, uyu nguyu we kubasuye ikipe ya APR FC byasaga nko byari byingenzi cyane kuko uyu nguyu Alexis Kagame mu n'ubusanzwe yabaye perezida w'ikipe ya APR FC, yayoboye iyi kipe. Rero kuba yabasuye ni ibintu byiza cyane, biha morale abakinyi, bigaha morale abatoza ndetse bigaha morale n'abandi bantu bo muri komite y'ikipe bagiye batandukanye. Alexis Kagame ni umuntu ubashye cyane mu ikipe ya APR FC, dore ko akenshi na kenshi nawe ubona ko asura ikipe ya APR FC iyo byagezaho rukomeye barimo bitegura imikino ikomeye cyane. Katuve kuri Bwana Alexis Kagame tujye kuri Vincent Nyakarundi. Uyu nguyu ntago afite izina rizwi cyane cyangwa se ngo abe azwi n'abafana ba APR FC bagiye batandukanye ngo ari umwe muri babandi baba bazwi cyane abantu benshi bahora bavugaho. Hoya, ahubwo Vincent Nyakarundi ni umunyacyubahiro, ni umuyobozi w'ingabo zirwanira ku butaka no mu Rwanda. Ariko byonyine kuba umuyobozi w'ingabo zirwanira ku butaka asuye abakinyi, murabizi ko na Bwana Mubaraka Muganga uyu nguyu usigaye ari umuyobozi umugaba mukuru w'ingabo, nawe mbere yuko ajya kuri no poste yabaye umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka. Kuba umuntu ufite poste nk'iyi ngiyi yakwemeza kuvuga ko ajya gusura abakinyi muri camp, ibintu bibaha morale bigatuma bakina neza ndetse bikazamura morale muri mucyo twakwita nk'urwambaro cyangwa se mu ikipe. Twagiye kuri Bwana Deo Rusanganwa. Uyu nguyu yafashe APR FC mu gihe kitari kirekire cyangwa se amaranye ikipe ya APR FC mu gihe kitari kirekire cyane kuko ntago ari amarukwezi ari perezida w'ikipe ya APR FC. Kandi abantu benshi ndakubwiye ko wabaje ngo perezida wa APR FC yitwa nde kugira ngo bazabimenye, ni ibintu biguranye cyane, dore ko nubwo abaye perezida ariko nta kintu na kimwe kiraba gishyashya cyo kumwakira nka perezida wa APR FC ngo abantu bemere ko ari perezida, dore ko akenshi hari abo uganiza cyangwa se ukabaza ukumva bakivuga ko uwitwa Richard Karasira ari ukiri perezida wa APR FC. Rero siko bimeze, uwitwa Deo Rusanganwa niwe perezida w'ikipe ya APR FC. Uyu nguyu yagiyeho asimbuye Richard Karasira nyuma yaho yeguye ku mwanya we yari amaze igihe ayobora ikipe ya APR FC. Iyo ngiyo ni etat major rwose, bamwe mu bakomeye cyane muri kino gihugu basuye ikipe ya APR FC kugira ngo bayihe impanuro. Ariko inkuru yatunguranye ni uwitwa Afande Mubaraka Muganga utari uhari. Impamvu atarahari ntabwo iramenyekana, ariko mu bayobozi basuye ikipe ya APR FC ngo bajye kuyiha morale uwitwa Mubaraka Muganga ntabwo ari abarimo. Rero ni inkuru isa nk'iyatunguranye kuko akenshi iyi kipe ya APR FC iri buze gukina tubona ko uwitwa Mubaraka Muganga ari we uba uri hafi kuruta abandi bagiye batandukanye, ariko ku kazi agira, ku nshingano nyinshi aba afite kugira ngo abone umwanya biba byamugoye. Katurebe ko muri ino minsi izaza ku munsi wo kwa 4 ku wa 5 azadomoka akaba
bonera umwanya ikipe ya PFC kugira ngo abahe impanuro, dore ko akenshi na kenshi iyo uno mugabo yimanukiye ubona ko bakora ibyo batari basanzwe bakora, bagakina neza rwose bitari bisanzwe. Icyo dukwiye kwitega rero ni ugutegereza tukazareba ko nawe azajya gusura bano basore kugira ngo abahe impanuro ze. Ubu ngubu baje icyo ejo APRFC ifite ikipe ya polisi ku isaha y'isaa 9. Ibyo nabyo byakomeje kwibazaho ni ukubera iki match zikomeye nyinshi ziza zikaba za APRFC zikunda kuba ku isaha 9 kandi Rayon Sport bakesha ku isaha y'isaa 12. Iki ni ikibazo nayo wakwibaza ukanisubiza kuko APRFC yakina na AS Kigali saa 9, nyuma gukina na AS Kigali saa 9 saa 12 haba umupira w'abagore. Ibintu byerekana ko ikipe ya PFC bataye hari umwanya, cyangwa se abayobozi ba PFC nabo badafata umwanya ngo barekarame kugiye bahabwa cyangwa se amasaha y'umukino bashyirirwaho. Ciao ciao, hasta la vista, ndabakunda cyane. Iracyari Sport Journalism Relax TV. Nta kindi ngusaba kura subscribe, like, share na comment ugiye ubona amakuru yose agezweho. Nkuko nayibabwiye icyitwa breaking news na handi uzagikura ni kuri Sport Journalism Relax TV. Kura subscribe dukomeze tubane, ariko byaba byiza cyane udusangisha inshuti zawe uzizikunda umupira w'amaguru, inshuti zawe ziyebeye football. Natwe niyo twihebeye, nta bindi tubamo, no umupira w'amaguru gusa. Dusangiza inshuti zawe kugira ngo zihe zimenya amakuru yose y'imikino azajya aba agezweho. Ndabakunda cyane. Ciao ciao, hasta la vista, bombo shokora.